Reka tugushimire wowe wakoze subscribe kuri M247 TV. Reka kandi nanone tukwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya M247. Kandi nanone twongeye kuguha ikaze mu makuru mashyashya kandi acukumbuye nk'uko mumaze kumenyera niyo tuba tugarutse kukugezaho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko iki gihugu gishyize itangazo hanze y'uko cyahaye gasopo cyangwa se cyatangarije FDLR ko igomba gushyira intwaro hasi ikameneka amaboko kugira ngo ibashe kwishyikiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ingabo z'intumwa za Loni ziri mu butumwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe FDLR yakwemera kwishyikiriza izi ngabo, bikaba byakorwa ku neza, cyangwa se mu gihe yabyanga, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigakoresha imbaraga kugira ngo uyu mutwe wamburwe intwaro. Ndetse nyuma y'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu gisirikare cyayo yatangaje ko FDLR yahawe gasopo cyangwa se yabwiwe kumanika amaboko, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko iki cyifuzo ari cyiza, ariko nanone hagaragazwa imbogamizi z'uko Perezida Felix Tshisekedi ashobora kuba ari kubikora nk'urwiyerurutso, cyangwa se ashobora kuba ari kubikora kugira ngo agabanye igitutu gakomeje gushyirwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo iki gihugu gishyire umukono ku masezerano ahuriweho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zakiriye neza icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisaba abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kurambika intwaro hasi. Ku wa 10 Ukwakira 2025 nibwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize hanze itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Uyu akaba ari General Major Sylvain Ekenge Bomusa, aho hari itangazo ryasabaga umutwe wa FDLR gushyira intwaro hasi bakishyikiriza Leta ya Kongo, cyangwa se ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro za Loni, izingizi zizwi nka MONUSCO. Mu itangazo havugwamo ko abarwanyi ba FDLR bazarambika intwaro hasi bakishyikiriza Leta, mu gihe kandi bazaba bitegura koherezwa mu Rwanda, kuko abenshi n'ubundi ni Abanyarwanda basize bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ariko bakaba baragiye gushinga umutwe w'iterabwoba aho bakorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni itangazo kandi nanone ryagiraga riti: igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiributsa abasirikare bose ko batemerewe gukorana na FDLR mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. FARDC irasaba FDLR korohereza gahunda y'amahoro ikomeje bakishyikiriza Leta ya Kongo badakoze ubugizi bwa nabi cyangwa se ngo bamene amaraso. General Major Ekenge Bomusa yasabye abaturage bakorana na FDLR kwitandukanya nayo, ahubwo bakayishishikariza kwishyikiriza ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se intumwa za Loni ziri muri ubu butumwa za MONUSCO, kandi ko FDLR nitabukora igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kizayambura intwaro hakoreshejwe imbaraga. Ni ubutumwa bwatanzwe mu rwego rwo kubahiriza amasezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyiriyeho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hari mu hagati muri uyu mwaka, kuko hari tariki ya 27 Kamena 2025. Imwe mu ngingo y'aya masezerano yagizwemo uruhare rukomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo ingingo yo gusenya umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda rwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka biruhuza na Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ibi byose kandi bizagenzurwa ndetse bigirwemo uruhare n'urwego rw'umutekano rwashyizweho, aho ari urwego ruhuriweho rwisetswe GSCM. Umujyanama wa Perezida Zunze Ubumwe za Amerika ku birebana n'ibibazo bya Afurika, Masad Boulos, abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yanditse ko Amerika yakiriye neza icyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gisaba abo muri FDLR kurambika intwaro hasi no kuzishyikiriza Leta cyangwa se MONUSCO nk'uko biteganywa n'amasezerano yashyiriweho umukono i Washington. Masad Boulos yaje kugira ati: iki ni icyemezo ntakuka kandi ni intambwe ikomeye mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro
yashyiriweho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko iki cyemezo kizafasha mu guhererekanya impunzi, kuzahura ububasha bwa leta ndetse no gushyira imbaraga mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse iri tangazo rishyirwaho umukono na FARDC, aho ari itangazo ryo kwambura intwaro FDLR, ni inkuru yafashwe nk'urwiyerurutswo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko abenshi bavuga ko gutandukanya umusirikare wa leta n'uwo mutwe wa FDLR bisize cyangwa se bikomeye cyane, kubera ko aba bombi baje guhuza imbaraga kandi ko n'ubundi bose barangije gushyirwa mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Abavuga ko gutandukanya FDLR ndetse na FARDC bigoranye babishingira ku mpamvu y'uko FDLR yahujwe byeruye na FARDC, aho basangira akabisi n'agahiye, bakambara impuzankano imwe ndetse bakajya mu bikorwa bimwe, cyane cyane ku mpande zombi, dore ko zahuje umugambi wo kugirira nabi abanyekongo, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi ngibi kandi bijyana n'amakuru ahamya ko bamwe mu basirikare ba FDLR bakorera mu mutwe w'ingabo zirinda Perezida Felix Tshisekedi, kandi ko binjiye mu mitwe ya Wazalendo ikomeje gukwirakwiza urwango muri iki gihugu kimaze imyaka myinshi cyarajahajwe n'intambara. Benshi bibaza niba koko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izemera kwitandukanya n'inshuti zayo z'akadasohoka zayigumye uruhande, mu gihe abenshi baje basubiyeyo batsinzwe, ndetse abenshi bakaba barasubiyeyo bibashobeye, aho hari haje abacancuro ndetse n'indi ngabo ziturutse mu bihugu bitandukanye, zaba izoherejwe na SADC, izoherejwe n'u Burundi ndetse n'izindi ngabo zari zaturutse mu miryango itandukanye zari zaje gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho zose zaje gukubitwa na M23 zigasubirayo zimwiza imoso, nyuma y'uko M23 imaze gufata ibice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko benshi bakibaza niba FDLR yanambye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagumana kugezana n'ubu ngubu, niba koko bazemera gutandukana byoroshye. Ni ibintu kandi byumvikana kuko inshuro nyinshi abofisiye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ba FARDC babujijwe gukorana na FDLR, ariko ntago byigeze byubahirizwa, ndetse ibihugu by'amahanga byakomeje kugaragariza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko gukorana n'umutwe wa FDLR binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Muri Nzeri mu mwaka wa 2024, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko zagabye igitero ku mutwe wa FDLR muri teritwari ya Masisi, ariko biza kugaragara ko byari ibinyoma, kuko ahubwo umutwe wagabweho igitero ari umutwe wa Apasales uyoborwa na Janvier Karayiri wiyita General. Ubwo byatangazwaga ko FDLR igiye kugabwaho ibitero, bamwe mu basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na General Major Peter Chirumwami Nkuba, ubwo yari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yaje kuburira abayobozi bakuru ba FDLR ko bimura ibirindiro kuko bagiye kugabwaho ibitero. Uretse kugorana n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi ba FDLR bahinduye imyirondoro biyita abanyekongo, ndetse bamwe muri bo ntibakivuga ikinyarwanda, kandi ibi byose babikoze mu rwego kugira ngo bakomeze guhisha ibimenyetso, cyangwa se kugira ngo bakomeje kwihisha ababashakisha, kandi kugira ngo bababone bizabashe gukomeza kugorana. Uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze kuri iki cyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kurimbura FDLR, Ububiligi nabwo kuri iki cyumweru bwatangaje ko bwifatanyije na Masad Boulos mu gushima umuhango wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo usaba umutwe wa FDLR kwitanga ndetse no gushyira intwaro hasi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, uyu akaba ari Maxime Prévost, abinyujije ku rubuga rwe rwa X, yaje kuvuga kuri iki cyemezo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo kuburira FDLR gushyira intwaro hasi, aho yaje kuvuga ko kubuza ubufatanye ubwo ari bwo bwose bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na FDLR, ndetse no gutanga ibihano bikaze ku bazarenga kuri ibyo ngibyo, aho yaje kuvuga ko ari ngombwa, kandi avuga ko ubu ngubu icyemezo cyo gushyira mu bikorwa gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR kidashidikanywaho, kandi ko bizaba bihindutse itegeko
mu gihe cyose FDLR izanga gushyira intwaro hasi ndetse ko hazafatwa izindi ngamba zikomeye mu gihe cyose FDLR yakwanga kumanika amaboko ikishyikiriza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se intumwa za Loni ziri mu butumwa bw'amahoro za MONUSCO ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi gahunda yo gusenya FDLR ikomeje kutavugwaho rumwe kuko akenshi yagiye ivugwaho ko igiye gukorwa, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikabigendamo bigura intege kuko abenshi bavuga ko abasirikare ba FDLR ubu ngubu aribo bafatiye runini igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko Perezida Felix Tshisekedi abasirikare bamwe mu bakomeye ba FARDC yaje kubafatira ibihano abandi akabafunga, aho yabashinzaga kukuba abagambanyi cyangwa se kukuba ibyitso bya M23, aho bamwe yaje kubafungwa, aho abandi kuri ubu ngubu baburiwe irengero, aho yavugaga ko ari abagambanyi ndetse kuri ubu ngubu akaba yari yegereje abarwanyi bo mu mutwe wa FDLR kugira ngo bamucungire umutekano, ndetse kuri ubu ngubu akaba afite ijambo rikomeye mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.